Ostiralon guztioi Euskal Ieslari politikoen kolektiboko 6 kide deklaratzera deitu ditu Espainiako Auzitegi Nazionalak. Kolektiboaren sorreratik 12 urte igaro direnean eginbideak hasi ditu auzitegiak erakunde terrorista bateko kide ote diren zehazteko. Hego Euskal Herrian UEMako kide izango dira Dona Maria, Mundaka eta Mutiloa. Ibarrangeluko udalak gaur aztertuko du gaia eta Ormaiztegikoak datorren astean. Ekainaren 14an egingo du aurtengo batzar nagusia UEMak. Karguan 10 urte egin ostean Manuel Lezertuak Ararteko izateari utziko dio, erakundean erreleboa eta ideia berriak behar direla adierazi du. Minan antzezlanaren estreinaldirako bisa ukatu dio Erresuma Batuak Ibrahima Balderi. Astebete barru estreinatuko da Erresuma Batuan antzerkirako moldaketa. Londresek dio Baldek ez duela frogatu bidaia amaitutakoan etxera itzuliko dela. Nazioarteko musikari bat izan dugu Hamaika telebistan, Will Bowen galestar abeslaria Euskal Herria bisitatzen ari da egunotan, baina Hamaikako platotik pasatzeko tarteare topatu du. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, gure mugetatik haratago etorritako gonbidatua daukagu platoan, galesetik hain zuzen ere. Bere kultura eta hizkuntza aldarri dituen abeslaria da eta egunotan Euskal Herritik dabil gure kulturaren eta galesen arteko lotura esploratzen. Gaurkoan, Hamaikako partoan, Will Bowen abeslaria daukagu. Arratsalde on eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko, pozten naiz. Euskal Herria bisitatzen zabiltza egunotan, konta iguzu zure lehenengo aldia da hemen? Dwi wedi bod yn Euskal Herria o'r blaen, wedi dod efo teulu, gwyliau teulu, ond tua 9 mlynedd yn ôl, ges I alwad ffôn gan band o'r enw Oreka Degis, ac I ffurfio band efo nhw, band efo lot o ieithoedd llefrifol, yn cynnwys Euskera a Cymraeg a ieithoedd eraill. Ac ers yna, dwi wedi cael lot o gyfleoedd i ddod nôl I ganu, a mae o'n bleser bob tro. Eta nola doa bidaia orain arte, zein toki bisitatu dituzu eta badago baten bat horrela gustukoen duzuen txokoren bat edo? Wel, y tro yma, da ni yma yn y rhaglen ar gyfer teledu Cymru. Da ni heb fod yma'n hir iawn eto, ond da ni newydd fod ddoe yn Eriwrat yn Sempere. Ac ddoe athyn ni weld gêm Atletico Bilbao Alaves ddoe. A wedi ffilmio yn Oiartzwn, Donostia, a da ni'n mynd I Guernica, ond Wrddaibai a hefyd, llawer o llefydd Gorbea, felly y plan ydy mynd I lot o lefydd gwahanol, ond dwi'n hoffi bob man hyd yma. Pila bat bisitatu dituzu. Zein da Euskal Herriarekin duzun harremana edo konexio? Felly, y cysylltiad cyntaf ydy'r cerddoriaeth, ond hefyd cysylltiad arall ydy y ffaith bod Cymru ag Euskal Herria yn gwledydd bach, gwledydd sydd ddim yn annibynnol. A mae'r cysylltiad yna, dwi'n teimlo, mae gan Euskal Herria a Cymru gymaint yn gyffredin. Da ni yr un maint, yr un boblogaeth, y ffaith bod yr iaith ydy canolbwynt y diwylliant. Ac yn hynny o beth, dwi'n teimlo fel bod, bod y ddwy wlad yn debyg iawn. Eta sentitzen duzu euskal kulturak eta galesekoak elkarren artean badutela harremanik? Yndi a nadi. Maen nhw'n debyg yn y ffaith, fel o'n i'n dweud, bod y iaith ydy'r canol yr diwylliant. Ac y ffaith bod barddoniaeth yn bwysig hefyd. Dwi wedi cael y pleser o fynd I weld Bert Solarita, sydd yn rhywbeth mawr yng Nghymru hefyd, barddoniaeth yn elfen mawr o'n diwylliant ni. Ond eto, maen nhw'n wahanol iawn hefyd. Just yr ysbryd o gwyl yn fan hyn, jyst yn lefel hollol wahanol I be da ni wedi arfer efo fo yng Nghymru.
Jyst y llawenydd a'r lliw, y bwyd yn wahanol iawn, ffordd o fyw yn wahanol. Felly ie, mae yna debygrwydd, ond hefyd maen nhw'n wahanol iawn mewn ffordd hyfryd iawn hefyd. Kontatu digute ara ere, euskara ikasten bazabiltzala, eta ez dakigu nondik sortu zitzaizun gure hizkuntza ikasteko interes hori? Bai, pixka bat. Mae'r diddordeb yn dod o y ffaith mae Cymraeg ydi fy iaith gyntaf, iaith bach, iaith lleafrifol, a wedi tyfu fyny mewn lle dwyieithog, a wedyn y ffaith bod Euskal-Herria hefyd, wel, yn dair ieithog, fedra i cymharu Euskal-Herria efo Cymru yn hynny o beth. A hefyd dwi jyst yn hoffi ieithoedd yn cyffredinol. Felly mae'n ddiddorol iawn i fi. Eta nola da ikasketa prozesua, ez dakit hitzen bat edo esaldiren bat euskaraz esan aldi ezagukezun? Egunon ni Gwilym naiz, eta galesekoa, eta plazera hemen egotea, eta urte asko dako. Esaldi hartu, ondo, guk galeseraz baino gehiago. Eta hau alde batera utzita, zure lanari dagokionez, nola deskribatuko zenuke egiten duzun musika? Felly mae'r cerddoriaeth dwi'n canu yn gerddoriaeth werin, cerddoriaeth traddodiadol Cymreig. O'n i wedi dechrau mewn bandiau roc a pop pan o'n i'n fengach, ond bellach dwi'n gwneud mwy o pethau gwerin, caneuon traddodiadol, ond hefyd caneuon gwreiddiol dwi'n sgwennu, fel arfer jyst fi ar gitar. Ac dwi'n chwilio am hen gerddi, hen farddoniaeth ac yn tyrchu am hen bethau. A wedyn mae ganddo ni draddodiad llenyddol cyfoethog iawn yng Nghymru. Felly mae'n neud yn job i'n hawdd iawn. Dod o hyd i hen gerddi a dod yn wir fei unwaith eto. Eta zerk inspiratzen zaitu zure kanta konposatzerako garaian? Mae yna lawer o ddylanwadau ar yng ngherddoriaeth i. Yn bennaf, ein traddodiad cerddorol yng Nghymru, ond mae yna lot o gantorion a bandiau yn tyfu fyny. Oedd yna ganwr o'r enw Mike Stevens, sydd yn debyg i ryw fath o Bob Dylan Cymreig. Oedd yn ddylanwad mawr. Dylanwadau eraill o Gymru ydy, mae yna fand o'r enw Cowboys Ros Botwnog, oedd yn dylanwad mawr. Hefyd cerddoriaeth o Iwerddon, mae yna fand o'r enw Ye Vagabonds. Ac hefyd yn fwy diweddar bandiau fel Oreca Tegis, Michel Ducot, a cyfeillion sydd yn gwneud cerddoriaeth. Mae nhw i gyd yn dylanwadu ar yng ngherddoriaeth i. Galeseraz abesten duzu, ez dakit aukera kontziente bat izan zen zure hizkuntzan abeste hori? Dim felly. Na, achos lle nes i dyfu fyny, oedd yn ardal, wel, o'n i ddim yn siarad Saesneg yn tyfu fyny, felly dyna'r iaith bob dydd. Felly pan o'n i'n dechrau canu, fysa fo'n rhywbeth rhyfedd mewn ffordd penderfynu canu'n Saesneg. Oedd yna un adeg lle o'n i'n meddwl, be am i ni drio canu'n Saesneg, a wedyn nes i just meddwl, pam fyswn i eisiau canu'n Saesneg i fod yn... Pam bod fi'n neud be dwi'n neud, ydy o i fod yn llwyddiannus ac yn enwog? Na, mae o ar gyfer... Mae o i hybu ein diwylliant ni, ein iaith ni, ac mae'n haws wneud yna, oedd o'n dod allan yn naturiol yn Gymraeg, felly pam wneud unrhyw beth arall. Felly, doedd o ddim yn benderfyniad dechrau canu'n Gymraeg, ond am hwnni, mae o'n benderfyniad peidio canu'n Saesneg, os dyn nhw'n synwyr. Gaurkoan ere, abesti bat abestuko diguztu platoan, zer konta dezagukezu kanta honi buruz, bere konposaera edo zer detaile konta dezagukezu? Felly mae'r gan dwi'n mynd i ganu, mae o'n gan draddodiadol, mae'n hen gan. Mae'r geiriau yn enghraifft o triban, a triban ydy math o bennill, pedair llinell, oedd yn boblogaidd iawn ers talwm i ganu i'r gwartheg oedd yn yr ychain, oedd yn tynnu'r arad, ac fysa rhywun yn sefyll o flaen yr ychain yn canu'r geiriau yma, a fysa'r ychain yn dilyn y gan. Felly can gwaith ydy hi mewn ffordd,
ond dwi jyst i gosod hi ar alaw draddodiadol a neu ryw drefniant a mae yna alaw ddawns ar y diwedd. Ez dakit egun gehiago gelditzen zaizkizuen Euskal Herrian, zein dan zure hurrengo datozen egunetako plana hemendik? Felly, y plan ydy cario ymlaen wneud y rhaglen yma, da ni'n ffilmio am yr wythnos a hanner nesaf. Cyfarfod lot o bobl, rhannu cerddoriaeth, rhannu diwylliant Gwlad y Basg efo y gynulleidfa yng Nghymru. Hefyd mae gen i 2 concert ar yr 23 o Fai, dydd Gwener 23 o Fai, mae'n rhaid i fi edrych fan hyn. Dwi'n canu yn Andoain i Rwmberi El Cardea ar nos Wener y 23 o Fai, a wedyn nos Sadwrn y 24 dwi'n canu yn Sabala Sagardotegia yn Aduna, a dwi'n canu. Felly, dyna di'r plan. Eta bueltatzeko intentzeri baduzu agian tur zabalago bat egitekoa Euskal Herritik? Dwi bendant yn dod yn ôl cyfle nesaf gau. Dwi wedi bod yn lwcus bod wedi canu dipyn yma yn barod, ond gobeithio gai cyfle i ddod yn ôl yn y dyfodol i ganu hefyd. Kontzertu sorta luzeago horren zain gauden bitartean, hemen kantatzen utziko zaitugu. William, mila esker gure platora etortzeagatik. Eskerrik asko. Da gen i air o ganu, da gen i ysgafn gysgu, da gen i fynd am siances fwyn, ger bwys y llwyn i garu. Mae diod fain yn beirion, mae cwrwn hyfryd ddigon, ond nid oes dim dyr syched gŵr, mor ffein a dŵr o'r ffynon. Pal-ral-di-did-lal-di-did-lal-di-di, mor ffein a dŵr o'r ffynon. Tyri pheth sy'n anodd na bod, dyn derwen a diwyrnod, y dydd yn tyroi ar pen yn goi, a'r dydd yn ddau wynebog. Tyri pheth y minnau'n hynod, cael y sawr wy'n garin briod, a nerth gan ddiw i fi'n gytun, a marw'r un diwrnod. Al-di-di-di-al-di-di-di-al-di, a marw'r un diwrnod. Di ofal yw'r aderyn, ni had ni fedyn gronyn, heb yr un gofal yn y byd, mae'n canu rhyd y flwyddyn. Fa-ra-di-di-di-la-di-di-di-la-di-di, mae'n canu rhyd y flwyddyn.
Gaurko albistei erreparatuz Pepe Mujika Beasaingo semekutun izendatzea eskatu du Elkarrekin Podemosek. Pepe Mujika Beasaingo semekutun izendatzea eskatu du Elkarrekin Podemosek. Izan ere, Mujikak jatorri euskalduna zuen, Beasaingo Astigarreta auzoko musika baserritik zetorren. Uruguaiko presidente ohiak 2 aldiz bizitatu zuen Euskal Herria bere arbasoen jaioterria ezagutzeko. Lehenengoz, 2013an, musikan izan zen, Bizkaiko herri horretatik abiatu zirela uste baitzuen. 2 urte geroago, Beasainen ezagutu zuen baserriaren jatorria. Alderdi Moreak proposatu du udalbatzak semekutuna izendapena ematea, Beasainekin dituen familia loturak eta behartzuenen eta justizia sozialaren, elkartasunaren eta duintasunaren balio unibertsalen zerbitzura egindako ibilbide politiko eta humanoa aitortzeko. Era berean, Beasainek omenduaren balioekin duen konpromisoaren adierazpen gisa aitortza hori jendaurrean zabaltzea adostea eskatu du. Nabarmendu duenez, diskurtso autoritarioen gorakadak eta politikaren deshumanizazioak markatutako une global honetan, Pepe Mujika bezalako figurak aitortzeak, Beasainek komunitate gisa proiektatu nahi dituen balioak berrestea dakar. Elkartasuna, justizia soziala, zaurgarrienen defentsa eta giza duintasunarekiko konpromisoa. Horregatik, espero dute udaleko talde politikoek hurrengo osoko bilkuran ekimena onartzea. Aurkeztuko den mozioak titulua emateko espediente ofizialari hasiera ematea aurreikusten du. Baita erabakia senitartekoei eta kasuan kasuko erakundei jakinaraztea, eta dagozkion administrazio eta zeremonia ekintzak antolatzea ere. Giro ezin hobean ekin diote Euskaraldiari Euskal Herriko hainbat txokotan 11 egunetako ariketa masibo hasi da eta milaka lagun aldi berean ari dira hizkuntza ohiturak euskarara ekartzeko saiakeran. Dagoeneko jantzi alduzu zure txapa. Euskaraldia hasi da eta dozenaka herri eta hiritan hasiera ekitaldiak egin dituzte aurreneko egunean. Giro ezin hobean ekin diote 11 egunetako ariketa masiboari. Donostian, Soraluzen, Bilbon, Getxon, Baionan, Iruñean, Gasteizen edota Laudion esaterako. Euskal Herri osoan eta milaka lagun aldi beren ari dire hizkuntza ohiturak euskarara ekartzeko saiakeran. Komunitatea dugu ikur, auzolana lanabez. Eta gure txikian handia egingo dugu beste behin ere. Euskaran mundu osoa kabitzen den bezala, euskaldunok ere munduan leku bat dugulako, bagara eta nor munduan. Gainera ehunka dira euskaraldia antolatzeko lanetan dabiltzan herri batzordeak. Prestakuntza eskaini, informazioa eman, entitateetara bisitak egin, izen emateak bildu eta txapak banatu, eta herriz herri ariketak iraungo duen 11 egunetarako ekitaldi andana ere prestatu dute. Agenda osoaren informazio euskaraldiko webgunean dago ikusgai. Egin batean euskaraldiaren helburua da Euskal Herriko txoko guztietan euskara gehiago erabiltzea, eta hori horrela izateko antolatzaileek garrantzitsua dute herritarrek horretarako aukerak eta bilguneak izatea. Besteak beste hori lortzeko beraz euskaraldia izango den egunetan, ekitaldiak antolatu dituzte euskaraldia praktikatu eta bizitzeko giro honean. Antolatzaileek modu aktiboan parte hartzeko deia egin dute, izan ere ekitaldiok euskaraz gehiago eta jende gehiagorekin hitz egiteko aukera direla azpimarratu dute. Hurrengo 10 egunetan beraz jantzi txapa eta ekin euskarari, izan belarri prest edo izan ahobizi. Hain justu antolatzaileek txapa jartzaren garrantzia aipatu dute, euskaraz norekin hitz egin daiteken identifikatzeko besteak beste. Hala gaineratu dute aurrean duzunarekin zein hizkuntza erabili behar duzun erabaki beharra nabarmen murrizten dela. Etorkizuneko jaialdiei begira Iruñean egingo den sortzen Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaia dugu albiste. Ez galdu. Sortzen jaia 6 urte beranduago Euskal Eskola Publikoaren elkargunea berriz bilakatu nahi dena, igande honetan maiatzak 18 ospatuko da Iruñako Takonera parkean. Puzgarri, talogile, azoka, kantuz, informazio puntu, bazkari eta jolasetaz gain, goizean antzerki eskolan euskaranttzokira emanaldia ospatuko da, eta arratsaldean Takoneran bertan Gorka Urbizu, Borla eta Bide Lapurrak taldearen kontzertuak izango dira.
Antolatzaileek azaldu dutenez, jaiaren ardatzak euskara sortzenek egiten duen lana eta eskola komunitateen izaera parte hartzailea izango dira. Sortzen elkartea D ereduko ikastetxe publikoetako hezkuntza komunitateak batzen dituen elkartea da. Gurasoak, familiak, hezitzaileak, profesionalak eta bar, jarduera ikusarazteko sortzen puntuan eta jaiaren hainbat unetan erakunde horrek egiten dituen proiektu eta lanen berri emango da. Hala nola, euskararen normalizazio plana, jauzi.eus Iruñerriko eskolazkanpoko euskarazko jardueren bilatzailea, denon eskola guztiondako euskara proiektua eta bar. Beraz, dei egin dute igandean euskal eskola publikoaren aldeko apustu egiteko eta egitarau oparoan parte hartzeko. Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarritako programa da etxetik zerbitzua, 1600 gora etxek erabiltzen dute zerbitzu hau. Orain zerbitzua zabaldu dute, 11 zentro operatiboen sarea jarri duten martxan. Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako etxetik zerbitzuak lurraldeko 1959 etxeri ematen die laguntza iraupen luzeko zaintzak egiten. Hau guztia hurbileko 11 zentro komunitarioen bitartez eramaten dute aurrera. 2023an Amaia Antxustegik gizarte ekintzaren saileko foru diputatuak jakinarazi zuen Aldundiak etxetik zerbitzua zabaltzen jarraituko zuela. 2 urte igaro direnean Antxustegik berak zerbitzuaren edapenari buruzko balantzea egin eta ohartarazi du aurrikusita zeuden 11 zentroak dagoeneko martxan daudela. Etxetik zerbitzua Bizkaian ezartzeko prozesua mailaka egin dela azaldu du foru diputatuak. Ezarri zen lehena Etxanizekoa, Bilbon izanik eta azkenak Mungia eta Basaurikoa. Doakoa dan foru zerbitzu bati gabiz berbetan, bati buruz gabiz berbetan, gainera funtseskoa ere bada mendekotasuna edo desgaitasuna daukaten adin guztietako pertsonei eta euren zaintzailei laguntzeko dala. Horrez gain, etxeetan ematen diren iraupen luzeko zainketen transizio pertsonalizatuago eta erantzunkideago baten alde parte hartzeko modua ere bada. Hori guztia hurbileko zentro komunitario batean egiten da, teknologia barrien potentziala bertatik bertarako arretaren osagarri eta lagungarri modura erabiliz. Etxean ematen diren zainketei laguntzeko doako zerbitzua da. Zehazki mendekotasuna duten pertsonei eta haien zaintzaileei zuzenduta dagoena. Programak Antxustegik azaldu duenez, erabiltzaileen bizi kalitatea hobetzeaz gain, familiek beren gain hartzen duten zaintza karga ere hobetzen du. Gaineratu du, erabiltzaileek eta euren zaintzaileek adierazi dutela jasotako laguntzarekin pozik daudela. Etxean egiten diren zainketak pertsonalizatzea da programaren xedea. Etxean bizi nahi dutenei horretarako aukera ematea eta baita egoitzen transformazioa bultzatzea ere. Programak beraz aurrez aurreko laguntza eskaintzen du zentroetan bertan, baita laguntza telematikoa ere. Azken hau etxetik egiten da, gailu teknologikoen bidez. Europar Batasunak finantzatutako etxetik ereduaren parte izateko 2 baldintza baino ez dira bete behar. Batetik, familia giroan zaintzeko prestazio ekonomikoaren jasotzailea izatea eta bestetik erreferentziako etxetik zerbitzu bat egotea onuraduraren bizilekuari dagokion eragin eremuan. Euskal Herriko pentsiodunek 155.000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituzte legebiltzarrean pentsio publiko duinen alde. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 155.000 sinadura baino gehiago aurkeztu ditu Eusko Legebiltzarrean, pentsioak osatzeko euskal sistema bat ezartzeko xedearekin. Sinadurak ostegun honetan traktore baten atoan eta jendetzak lagunduta iritsi dira Legebiltzarrera. Irailean euren herri ekimen legegilea aurkeztu zuten, gutxieneko pentsioa lanbide arteko gutxieneko soldatarekin berdintzeko helburuarekin. Izan ere, ekimena Legebiltzarrean eztabaidatua izateko gutxienez 10.000 sinadura behar zituzten. 4 hilabete igaro direnean 155.152 lagunen sinadurak lortu dituzte. Behin hauek aurkeztuta, Eusko Jaurlaritzak 15 eguneko epea izango du txostena osatzeko, eta ostean Legebiltzarrean osoko bilkura batean bozkatu beharko dute eskaria onartu edo ez. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak gogorarazi du euren eskariak soldatak 1.184 eurotara igotzea eskatzen duela. Hori
baita 2025 urteko lanbide arteko gutxieneko soldata. Horretara heltzeko falta den dirua Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek jartzea eskatzen dute. Azaldu dutenez, honek 60 urtetik gorako pentsiodunek bazterkeria jasateko duten arriskuarekin amaituko luke, naiz eta azpimarratu duten edozein pentsio jasotzen dutenek izango dutela osagarria eskuratzeko aukera, beti ere lanerako erabateko ezintasuna aitortuta badute. Lege ekimena onartzen bada jakinarazi dute 100.000 pentsiodunek onura izango luketela eta hoietatik guztietatik 65.000 emakumeak direla. Pentsiodunek ekimenak izandako arrakasta azpimarratu dute eta bide batez Imanol Pradales lehendakariari ekinaldia aurkezteko aurrez aurreko bilera bat eskatu diote. Zinez taldearen arropa zarraka bestiarekin agurtuko gara ostiral honetan, asteburu ona pasa. Negua zurbila eta illa, dena da deixilla eta imutila, izatu zara eta joan zara nire bila. Zaharrak idortu ditu nire dantazara. Vanguardi bakarrak eta karrak eta iparrak alduzen dituen.